So this is the family, guys. Take it out. That's my dad when he was how old? 21? 19. Bless you. Bless you, baby. Good morning, everyone. Talofa, Namaste. Today we're celebrating my dad's birthday. He turned 70 on the 26th of February, but today we're actually celebrating his birthday here in Sagone, Savaii. So yeah, today we're doing the celebration. We've got the band here already. My little brother's probably on their way. It's gonna start soon, but yeah, I'll try my best to vlog his birthday as much as possible. But yeah, I hope you enjoy it. From overseas, we are gathered this morning to witness and celebrate the seventh years of the life of his servant, Awina Tuk. Yeah, Talofa and Philosophia is God's number 7. Basically, so we are I basically say no matter how they are or yaso. Ono aso mga lubi ayo ka tu na pinaino na nami ay fitu aso. Mo ia fitu aso, ale ono aso le feio na fitu aso.
Dia kau ni kemana lah, oleh fitur merah. Merah, itu tu komisi tu sih. Dia ini nak buat fitur, malah fitur. Usul faham, tapi saya usul merah. Ada. Kau boleh kau pergi kau ini lagi. Karena boleh itu sudah. Macam tu formula. Tu sila iba sekolah tu sila yo foi a Mose. Kasih salam tu sila. Mose salam boleh iba sefu. Aba forma lá e sai Mose ile tua. Ele atua tetelo tau sam. Ya ono le mas. Ngai ala talam. Mose le foi mumun. Ai o ia tau sam. Bai fiche fu anga ya se lau pe fie se lau fu. O le tau sam o tinga. Matau sango pupuanga. Nene wo fatwai te yesu. Antala na le. Peo le wo foi do tu. Ole ni pa fitu sufulo tau sang. Peo le pa ya fo. Le te lo le se matu le fa yo fo ka tu mo. Inoa ka constitution by law lo pa lo le. Pa mama fa fa kala salam le lo foi tau wina. Le iba suma le lu. Mai fai salam mo sol mo. E tu puola le tangata mi e ton we pe o mama. Ora fico su fundo ka sam fo. E va po ko man ko ka le sia ya. Ela o mo iba ka usanga le ka usanga fo we fico su fundo. E pe se ifa ka ya kai parangi mala ko ban we a ke sem sima. O le ma ka mo singa. Ai le fe mai e uia ka singa, ai fu mai pe. Lo wingo lo usinga ole umio lana au unang. Le selua tu la wong ne. Au sunga tau sintanga ko. Ko leo foi maleo. No varua man matinka e kopo ia me sore se mo ai ngam balula la tawa. Pas skula tongia ia lo tonga. Ya lo tawo lam tanga sea. Bulan sabu salah farka ko pese ngave dei bai ya sa tupul mele tupul taya ne ole foi ka ma ke ia mystery de lope o le ta usanga amor fixe fu al kaya ngi al kaya fa tai mar bi inga foi le to fa tai soi fua tai fo soi fua pe o pamaturo fa tai soi fua pe aras e mana umbia i teli whaingata o aro longa o a amatangi e o mai ele mwhaina ngaure la aure la arasi o ngaro ta vita mai belo yeia tu mamau o na matua o na kama dei fa pe tu por caseta o te na o mia di arasi mai le kono fa foi no nga venga la usuma ka sintanga ta de ta ka tu aberbi inga manfaata tua. Kami itu faham apa macam apa kita semasa. Ya kalau mesti ada satu juga lalu ni umur bermatu berbagai. Ya besok nona la ele dia Talofa and o ia o pama o ia aras. Ayai tahu vai ai solo buria. Afa kai la fama rosi le. Le wo umur ni mamao fa wina ma. Ya fama la tuina lo fitus full tau e fo yele bi inga ila ufio kano le tu le tayao lo fa malo longa lo foi fua el sole perché abbiamo dato una bella roba ya solo ya pulau sambil le tayao per kamu buat nasi o ka tu mangkang diri jangan bela tetun dia ya oleh apa-apa kedua soma tu leu itu sama le ango ya o se fa mo nga tu ya e ala ile fa ilo ngaina ya o le fitus puta usanga o le sunga tau sintanga wela for the sake of our non-Samoan speaking guest greetings and talofa and welcome to Sagone, the beautiful village of this island. It is an honor for us, for me,
on behalf of our dear Reverend Nauina and all the people of Sagone, the Matai, the women, and all the children, the congregation of Methodist Church, I would like to say welcome, and I hope you're gonna enjoy the 70th birthday of our dear Reverend Nauina Tupu. Minato le ba ngole pa mo mo mali tato pa singa le so ya wa mala bo le atu e fa pena la bo tato yai ya ole afa te atu le tula mal fa mo mo ta pena ai sunga ile president also ya le fa le tu foi ya ale ngata ile ole tinalo mtanga ngwena ya awase la ai o se pa solo e fa mata mo fiel de as ya le fa pena le on ta be pa solo. Yeah, do so far more. So, yeah, now we are here on the presentation of our, retaining some of our traditional way of greetings you, presenting the necklace. It's beautiful, presented by our dear mother, Stelcia, yeah, and his good man, the minister of our church, yeah, for all of us, the invitation for today. And now we are going upon our band, please. Play a song during our presentation for the Fa'ula. Thank you. Serving the fefe owls. So these are the fefe owls. 2 fefe owls. All pastors were invited. Two. Just to remind us, the band who are here with us to make this occasion possible is not another one, the number one band in Samoa, the Pacific Lounge. Ya, boleh siapia, ya, ositasi leo faili, ya, yai foi tulanga. I'm
atu le baenga mua le wha moe. E ala i wha whiro inga o roto pa ia mo roto magali. E ala fo i se wha solo ua tāpena ina masau ia. Ia e le sunga le Presidente le Auso. Ia po le tina fo i le ngā ruenga. Ia o le wharetua fo i le sunga le whapena ia. Ia sia o ina tupu ma le nofo alo. Ia o le nāua mautu atu. E lalo mātu taritununga. Ia o le wha moe sa ngā pati e iai lau sunga le tausi mtanga ruenga. Ia e ilo mātu taritununga. Ia e le whatu salia i so mātu leo. Ma le ngā whatu tauri maina i so mātu pātau wā. Ia e au fuoro mori o wale so. Ia e tusa ma le wha moe o le sunga le tamawhai. Au o le mele au. Ia e mori atua i le ngā wha aftaitele. Ia e lau sunga le wha whengainga. Ia lau sunga whaitala. Ia e tusa i fui ma le whi au fola. Ia o le mātu titalu. Ia ututuri pae le atua le whautanga pa ia. Ia awa lava le au mone ngā ruenga o lo ngā piti ai. Ia le ngata fui lea. Ia o le tua lalo ma le whautua. Ia le whare tua i le au. Ia e ala i le whae longa ino lo fitus fulte usanga. And now we are on the presentation of the traditional way of showing our love to our dear minister, church minister, Reverend Awina Tupu. And that we are passing our orator to Pai Seosi for his presentation. Osumanu bomboni oleso. Awale aku le makaona. E aku kansiona. E aku kola. E wa kuai ko pikai kuma la suma de. Ma pemaina metala. Ya kansia ya kaplau. Mengalam tak betul bahkan leso. Bahkan bahkan pareman dia mengumpul pikai. Oleh upaya kumue ese leaso ese kayao. Kuwa leaso berpasowaso le kuwa. Kuwa le kayao ni. Oma pai kau le kayao lau leaso. Nama kuwa ese kayao ni. Oleh kayao le pikus ku kausang sumu ya higa. Sia tupu. Apa kaya kuwa. Dia memakai pagi untuk semua bagian tuan. Jika mereka lain mana kawan, bahagia jadi lebih besar. Ini lah kuat. Pakai dia kuat. Nama kas, nama kuat. Pakai lain langsung mereka kuat. Jawabkan semua yang mau. Oleh semuanya dia sesi membayar dia batok kena. Dia orang yang so mereka kemakan. Baik kaf oleh sungai yang berjalan berkuah bahkan sungai kau berkuah. Baik orang dia saya pasal kuangan. Saya kampai sekarang perkara dia berada di mana kau. Yang boleh sopia oleh sungai yang untuk Loma pico suka sana, ya maya, ya la waktu, apa so, ya dia waktu betul, yes, semua kan semua, satu semua, oleh awak Korea. Ya. Masih mendapatkan dia kesana. Boleh dia pulang semua. Ya sampai poin mereka siap. Ya upah dia lagi upah. Para mereka lagi upah. Kuasa boleh mengangan orang. Dia kalau kumai dia kuat. Ya. Lama berpuluh lagi bawa kuat pada pengabaran. Warga kopiah. Ako kita akan kali untuk fema pada orang. Wala mungkin sebelum buat kaya mereka. Ia mengiyakan. Luas sebuah.
langsung le whakehaya, langsung a inga, ia whakakuhia le kua lo piku suka sana. Kuhia le wala lea, kuhia le kakuasu kuhia. Talainga tupai, whaina mawa whongata mo mori ole. Mai ole mitanga luenga. Ya, e whai loa le tūranga le. Wha mui moe ole mitanga luenga, i ole pare alofa. Ya, le ngata fo i lea. Ya, o se mea alofa ua le so, ma le wha mui moe ma le awa ote. Ya, i lau sunga le tausi mitanga luenga. Ya, wale pa i o ainga e maise le maru le la taua. E ilo mātu te kurunga le atara pia wha solo, para otu ma le wha aralo. Ya, i le wha ili, wha mole mole. Ya, se pese ya e toba ai ma vai foi o dei ya ona muli ane ya fa nga solo ini si fa moe ngolo to e bana fa ralo o le fa malo ina o mai tunga mau ia le tua ni mai o tatu fa moi ia te mai spatiele mai lava le amatanga se o mai lava e le tai ao do sanga no fale pi ula do sanga te sima fitu ma vea ia o se fai ao o te ma pi ula e ia su aina na o lama no wi mai ma matala ngavela Alwen mo la sa o manu ai officer meta o telo o to fia mai le o e va ai au telo so la fai nei au tasi ngata te va ai au telo so la fai o lo mo la no o te sima man tolu na mafai poi te sia le alo suo fa nico fa minai pea te sima man tolu yo na sua yo na wenga ma fa wa wa pia asi fashi na tala le mama futan o tau sanga la na o fa ya o mai basile tau sanga na man lo foi mang cho mai chạy này cái chú ba sẽ nghe qua đông fit xuống tàu sang cái là sẽ nghe chú à áo phải áo mai này có sự lệ sao mai thì chỉ đấy ya ini dua tuh sumber botol sama mana ya udah
Simene, Mariela. Io nama Pak Boy ya. Sana la na ta siwa maltu. O luma mo ma la winai ma o ta fa ngata. Ta fa ngata luma mo ma o e no foi e tu tu ma o le weste ki asu ia na au tu ngā mau atua la o ngā mea i le whai ngō whie ngā ngā wea Savaii au la itia ngā ua pisila mai le wata le wata le wata le na pu e ni sila e tau sanga te siwa vats fulu ai mautasi loa o wi ia mtua la ichi la mai le mai tin ia man no foi le na le lotu le mo le toto sanga ma fa wi nai ma o fai au fa ma o i le malu lima le ai ma o fai au fa ma o e mo la wi na la ma o e tosi tanga wela e malai malu lima ma tau sia tanga wela e malai malu au tasi tanga wela tasi tanga lo tau tafu masatalo e tosi malai malu o tau tamale lofo i matou fale e pia ia mai fai ngā wela i ngā le protest e usu lau e fai ngā wela i ngā ai lei se tongi e tua maua i le fa pūpūra mō mau o te mai tai leo leu matua maua o te mai tai o lana malona tua lua tonga mai tai le o lo whai lau sima fo le la Samoa ia malona ali o sake e tō tasi la whanau lona lua o tama leo o Fred lona lua leo la whanau tama Fred ia po e les paso feina fo ia lera yo Emma e matua ni a ene tua moa au tō whako tala na matua ene sani roma lua o sofa matai whala whanau mai tai o le emo no whanea whanau tu mai tai nei lua te whangamanu e tō tasi la tama nona nei mo le whanau o pepi ua whaipai poatu le li intia o kai tō tasi foi la whanau o tamalau tiei o le ui lea sa whanau i le pēr ua whaipai poatu le Maitai Maori Rani tō lua hoi whanau ia la whai o grandchildren ne ai ngā tohima e CEO i le whamolii o ma le whamolii ia o leo tātou mafuta i nei i Sagone ma o leo wa atoa ai le fiskuta sanga i nei Sagone o tau sanga o na manga lue e whāsu malwha fulu malwha tau sanga na manga lue i le kānisia whāptai tēne o sunga leo whinga ren whaitala ma i hape foia i le whawe Savalina ma whatua whāptai tēne mō tātou mawhitanga ninu whāptai tēne tani wāra au
o su mai mchala mai au tātou fia whātas pe iei se mea pele ai o le mea tāua o le fia nā wā waki le pūpū o le pūpū o le mea masani i tanga te fo i e oi i le papu ia rea la o whai nei la e se al papu e se fo le papu whale ngai nei a matai sau steimi ke o te o mai fo i leo reisi mea na lua ko i tau nu mai tāmale ro mai ai lo na lua tau mafta tau li aga nei la tua mo sios fo mai pa te tene whai mea rofu a te tū me o wha maurina o no tātou mafta ia uia nei aso e lofu pele anga leo tātou te wha maurina mafta Yo na yai le pa moi moi o le aso ya e mo rumo ta tu fa ili ya wale so ngama mata mo fie ti so ma fa mo boy se ye fa mo boy ni so wa ni ke so ta ba ya o ne na para so ma fa no right se mo ma si ma ba ko mo a o e fa mo boy
Ya, ya boleh tomar feito out, boleh semua ya. Ina, berbeda. Ya, alor fakta.